Mai ka koi na ta mi ton channel khariu laudare asai July tarik rut na pungu kum singnai na chit na charuk the Gaanphiu mail to Manglong local newspaper king in Sam the Ko Joint Security Forces re July tarik rut na padai Tuesday khaw July tarik charuk nung Assam Rifle convoy ta ambush na personal kanai ta suloi kan melam khaw operation tat kaina lumsi mai kan padai ta nim kan theng intelligence space operation tai TM kashom litan khatni Sikibung areas Ukrul district khaw tat kai kan mai khaw nim kan chonge Manipur Police strong statement headline operation tai Nungshangkhong village dangkhaw IED tipo kan mai khatni tamai kapna Assam Rifle personal kanai ta suloi laukan mele kariang nai na tat kai tongi tuna sakani Assam Rifle Border Security Forces khani Manipur Police rekarium na combing operation lumsi mai bam nun khaw ran na tat kai kan chonge mi khaw tai ri ban sin ri lau mai gai si in phang kani tuna sakane operation ran na tat kai bam sini national highway phainai na kanai khaw tat kalu mai thu kalulung kumna tat bam gai de dukan khani langgot mai nun ni in thang mak na tat kai bam de tuna police tong chamre sakane July tarik churuk nungdong ete khaw tai rui warrant officer Balwan Singh khani Havaldar Chandra Mohan Singh thaikan chonge Ukrul district khaw NSCNIM rui kai na bam chonge tiki kani rui thu ete khaw tai ka zaw magi tuna sana center leases for agreement nai bam mi khaw tai intip na ding bam de tuna sa indaw kan chonge combing operation Sikibung khani TM ka shom khatat kai na lumsi mai kan padai ta nim kan mai khaw tangkhul na ga long rui ka khoi mak mai gan padai ta nim kan me tai khon chi na padai lung khaw in pad dat khan demand su kani state government rui kani tong ultimatum hai chulau mage thai tat mai agitation tat good puni tuna kapin kan the Infal July tarik rut na padai Manipur Police kani Indian Army ton joint team ro Churachandpur district khaw anti-insurgency operation tat kai kan mai khaw num mai nun tong kem lai kan the kem khaw tai ri ban sin nun bomb khani ri khaw sin su mai pot azu in phang kan the kumna kem tai sura lo kan the tu na police tong chamri ti thai kan ne Manipur Police morning bulletin selaina ke Tenzang village dang khaw nai mai ngau akhat khaw lo thun sai mai gan khwang padai sang khaw operation tat kai kan chongi mi ta state police khani route na chekyu garwal rifles rekariu na tat kai kan chongi tu na sakane operation khata security forces re makes shift militant camp khaw law mai ri bansin kadai suna sophisticated rifles padai cornicle improvised explosive device padai kgs bulletproof jacket padai helmets kanai AK-47 cartridge cases chanai 7.62 mm cartridge cases padai khani radio set charger nun kazaw na inphang thei tuna sakane Infal July tarik runa padai High Rock Assembly Constituency Thobal District on BJP MLA Dr. Thokchum Radesiam khani Konthausam Assembly Constituency on BJP MLA Dr. Sapam Ranjan Singh ta government spokesperson kang government of Manipur re appoints the Laukante. Dr. T.H. Radhasyam, former IPS officer Haikum Singnai na root na Chennai Kautai, Rai Mai Suna BJP ticket Kaurik Kukan Chonge, Kamai Education, Labor and Employment Chong, Minister Sunani Punglaw Kanchonge, Kumna BJP MLA Dr. Sapam Ranjan Singh Hai Medical Doctor Sulaw Mai Puwi kamai ni kum singnai na root na Chennai Kautai Rai Mai Suna BJP ticket Kaurik Kukan Chonge, Kamai Minister of Health and Family Welfare Punglaw Kan Mai Puwi. Infal July tarik rut na padai Manipur government employees rekaniu ton demand asaingan na tigwang tanglaw magna bam melung khaw agitation ran na tat good bam the agitation by all Manipur government employees organization khani joint administrative council center with dearness allowance and dearness relief khani by me pending issues nun hai tan suna tan palaw khan demand suna protest at kai na bam chonge asai minor irrigation department chong employee nun roi lamfelpat Infal West khaw kaniu tan in thangam na JAC banner bang khaw protest at kai the protest khaw ta all Manipur government drivers and technicians association member nun roi ni kun ka saw law kane Bisnupur khani deputy commissioner complex ka government departments nun tong employees roi agitation tat kai moi kane JAC president RK Bashumani roi protest at kai ba megan khaw ta state government roi kaniu ton demand hai chulaw magit hai movement hai ran good puni the tuna sa kane RK Basumani thelaina JAC government khaw point route chartered of demands tilaw kan chongi mi khaw tai asak thu zawlo bam thei tiki kai mai thu government re zawlo makna bam di e tuna sa kane inbu nami chong lam khaw CM khani chief secretary da Aryuna Pri ra law kan chong the tiki tan suna thu tan palaw makna bam mi tuna sa kane ka ge nai me cham ti thai pat mai
Office of the Old Tamenglong Auto Association ที่ไทยไม่มีไฮรีกันดีไม่กวยเขาที่ไทยละเวสามัยทู Old Tamenglong Auto Association Joint Meeting จะเรียกรู้นะคะจุลัยกุมสิงในจุดนจรุกนุ่งไฮกะเกนายไม่ลำเขากระเพียนนาเรดไฮเตาตัดบ่ไม่เขารุยไกนุขังกะไลเล่าไม่จงเทให้คิวทูเตาตัดบ่ไม่เรดดังกาช่วยเขาเรดังกาตำรู้กูดัดเทกันดีไม่กวย recuperation ที่ช่วยเราปุ่นนี่ไม่ขังตาจังหวยปีตัวเงเท่ากุบไม่ association เขา registered สุเล่ามักนาเท่าบำขวัญนี่ไทยใจไม่ลุงเขา registered สุเล่าโทสุมักจงนายไทยก็รู้เขา joint forum reaction ลาเท่าปุ่นนี่เท by ดิหุลุงป่าไม้ secretary ไงฟุลุง convener Old Tamenglong Auto Association National Institute of Open Schooling Study Centered Christian Model English Higher Secondary School Tamenglongมีไฮเร general information สุนะ public exams กลุ่มสิ่งในในจุดนั้นจะใน April เขา class 10ค่ะนี่ class 12ถ้าเรานี่ไม่นุนกวยขัง admission หายเต่าละเรานะบัมเทเท่าปุ่นนี่ถ้าเรานี่ไม่ค่ะนี่ qualified สมัย candidate นุนโดย office R เขากวางinquire สลาวนุเวมีไต Monday to Friday เราทวนควงรูเขาเรติ้งเซนควงในงัน inquire กวงสลาวนุเวค่ะนี่ pass out learners กลุ่มสิ่งในในรูนะจะในคือกลุ่มสิ่งในในจุดนับงูลุงเขาถ้าเรากันไม่นุนโดย original certificates ได้จุลัยกุมสิงในจุดนจรุกลุงเขาวงลาเราหนูเทเท่าปุ่นนี้วงลาเรามักไม่ก็กวย study centered ด้วยนะกันอยู่ตรง documents misplaced สุมิตรงไหนไทย responsible ลาเราละเกอินบูนะไทยเรานี่ไม่กวย read 948522846 เขาอลัมเราหนูเว by coordinator NIOS study centered ตะแมงลอง FIFA World Cup กุมสิงในจุดนจรุก second semi final fixture July 3 รุ่นนัจรุกจิบจุงควงรุ่นนักนายมาขายเขา England vs Argentina ตัวแมงล้องติ้งนายล้วนด้วยหลวงบูตริกรุ่นนับงูกุมสิงในนัจรุกเล่าชวนติ้งไรนายกันลานายติ้งสินม่วงนายสิงบังติ้งไรนายด้วยหลวงบูตริกรุ่นนัจรุกกุมสิงในนัจรุกเล่าชวนติ้งไรนายกันลานติ้งสินม่วงนายสิงบังติ้งไรนายไม่คือกวยนะกิ้งสุยในกิ้งเราไม่ขังตาทวนกูไม่อินดาวิอาศัยกันทูจอมให้เขาเรียงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรีกิงอินซัมเดลโคชวนกูเท